Nyuma y'imyaka 22 bategereje, ikipe ya Arsenal yongeye kwandika amateka yegukana igikombe cya Premier League. Abafana hirya no hino ku isi barishimye cyane ndetse bagaragaje ibyishimo ku rwego rudasanzwe nyuma yo kwegukana igikombe. Muri iyi video tugiye kurebera hamwe ibintu bifashije Arsenal muri uyu mwaka kugira ngo yegukane iki gikombe. Mbere twavuga ko Arsenal muri iyi sezo yahuye n'ibizazane byinshi, twavuga nk'imikino yari igoranye ikomeye cyane ariko ikabasha kuyicamo. Twavuga ko kandi yagiye yisanga kenshi ikipe ya Manchester City, twavuga ko ari nkaho ariyo bari bahanganye cyane nubwo n'ayandi nayo yakinaga, ariko ikipe ya Man City yokeje igitutu cyane ku buryo byahisabaga gukora cyane kugira ngo ibe yagera ku gikombe. Bavuga ko mu bintu by'ingenzi byafashije ikipe ya Arsenal harimo koca wayo mwiza cyane Mikel Arteta wayifashije mu bintu byinshi. Nkuko musanzwe mubizi aba sportif, ikipe igirwa na koca n'abakinnyi, gusa nanone ubumenyi bwa coach buza imbere cyane mu bintu bituma ikipe igera kure ndetse ikabasha kuba yatwara n'igikombe. Muri iyi sezo twavugamo nka Bukayo Saka wakoze ibintu bitangaje cyane mu ikipe ndetse bize no kwihesha igikombe. Undi mukinnyi twavuga Martin Odegaard nawe wakoze ibintu bitangaje cyane abantu batatekerezaga ko yashoboraga gukora, bikaba bitumye iyi kipe ya Arsenal yisanga yatwaye igikombe. Undi mukinnyi wayifashije cyane ni Declan Rice wakoze nawe ibintu bitangaje cyane. Hari n'ibindi byagiye bifasha Arsenal, twavugamo nka defense nziza. Defense yabo yari ihagaze neza cyane mu iyi sezo, abantu benshi barebye match za Arsenal mwarabibonye, ndetse tutibagiwe na teamwork muri rusange. Bakoranye neza, abakinnyi bagerageje gukorana bagahana amapasi ndetse bakumvikana mu kibuga, ibintu bikarushaho kugenda neza. Ikindi kintu tutakwibagirwa na atake y'ikipe. Niba mwarabibonye neza muri iyi sezo, atake ya Arsenal yararyanaga cyane ku buryo yabashije gutsindira imikino yose paka igeze ku gikombe. Ikintu cy'ingenzi tutakwibagirwa cyafashije Arsenal ni fans support cyangwa se imbaraga z'abafana. Imbaraga z'abafana zagiye zifasha cyane kuko hari byinshi abafana bagiye bakora bifasha ikipe ya Arsenal kuba yazamuka. Turabizi neza ko abafana ni nk'ikindi gice cy'ikipe kitajya kijya mu kibuga ariko gifasha cyane ekipe. Ese abantu mukurikira amakuru ya Arsenal, murabona Arsenal yacu iraguma ahangaha? Ese murabona ikintu nyamukuru yarushaho gukora kugira ngo yegukane n'igikombe cya sezo itaha ari iki? Jya muri comments utubwire ikintu ubona gishobora gukorwa ikipe yacu ikaguma hejuru mu bicu.